Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, mhleta hi khalela hi Benny Mayengani the president. Leyi nga ta hi kha hi linka of course. Na kokwani Mavayivaya. Kokwani Dayina. Then from there ta hi khalela hi Nomonde Rodger. Then amakumu of course hi ta hi kha hi nghena eka wedding ya Aye, Hagiazo la. Na man gara au quite chata guys. I'm shocked as you if I'm gara au na wina. Yeah, so the initial video already ko na channel of course la kokwani Dayina kai accuse Ben Mayengani ku ive risema ra yona. However, mhaka leyi wa si yi le ku tikeni manje because kuna a comment yi nga nghena from Baloyi as you can see kwala Ntshembile la nga faka komisa kuna a video hey so yi nga suka again na kokwani Dayina so a hi landeni of course. So as you can see, like a TikTok, like a account ya Mahlasela AK47. So when I'm very very clear ko I member and the tlhelo fan ya Benny Mayengani the president. So swa twisisa ku why video leti ta yi kumaka this account vele vele. So a hi pfuleni hi twa ku ndleka yini la. I DR Magoga lo avalavulaka ani. Lexi nga tele ku ri ehla bokisi la I Pastor Nxava. I Dr Magoga. Nakombela mzaya tukulu wa mina declare please maona leswi mi nga ku swi endleni swinene ngopfu ngoma leya ya mavhayivhayi liya ni sure swinene ngopfu ku na vona kokwani valavo ani vatswari wa yi kuma yi ri kona na vakokwani wa hina aba yimbelela yona nhlamba leyi va nga ku yi ruketeleni ditlek u nga yimi na yona man please nakombela va ruketela Benny Mayengani I ngoma leyi na kokwani wa yena Benny Mayengani aba yimbelela a yi kambiwangi lo a nga kamba yona a nga tiveki As you've heard ngoma ya yona that's why mi vona ku sweswi wa kokwani Mavayivhayi yi ri studio hi kombisini the videos already yi le studio I timhaka ta swongo risimu lera yi hava ownership ya rona vona mhaka leyiwa leswi nga fika swi endla vona mhaka leyi a yi na proof ya swona loko ku ri na kokwani wa lava maswo ku munhu nkulu lava va vulavula kwalano ma vo munhu nkulu njhani se loko ku ri na kokwani wa vona va ri yimbelela so it means it's a very very old song so hey a swi vange kahle mhaka leyi a ridzi endpoint ya kona ni vo yi nga ri kahle unless if vo hemba la vona la mukhulu ku very very swilo leswi mhaka leyi nga ku tikeni unless if vo hemba so if va nga hembi it does make sense and then eka mina twa swi make sense because vhevhe na kokwani lava nge prove ownership ya risimu mayoko hi yo point ya ku yi kulukumba ngopfu ya ku yeleyo mayona mhaka leyi and then of course hi kha hi vuya ka Nomonde Rodger yeah of course kuna a post la nga fika a yi tsala of course la nga kombisa ku a ku se va na hit yi ta va koho loko mehe ni humesa as you can see kwala hayi tani sweswi mi nga ku swi voneni music ya hi loko teni leswi a kombisa ku swona in overall fika kombisa ku today's my day a ku ri birthday yena of course and then a tlhela kombisa ku and again it's my month ya ku bulusa swilo a ku music of course so swi loko music ya hi ta wu kha wu ta sweswi swo ka monthly it's my month na start bela very mene ngopfu it's my month ya ku bulusa swilo of course ya ku release so ta vona swona if ita kha release this October na so le fika nga fika komisa swona Nomonde Rodger ku akuza va na ti hit sweswi ni ku mina la nga vuya nghena no strong so sisi n'wansati a hi nge hlayi ti comments a nga ta violetiwa ni vona swin'wana se swi va swi nga ha basangi ma vona mhaka leyi i tlhela komisa ku futhi a ni chuwangi na bulusa sona mi ta twisisa ku loko hi ku music hi vula yini a ku hototo as you can see so hoy hi ta vona swona Nomonde Rodger yeah so ya nga ya Hagiazo la a endliwa kwini Master T a endliwa a Midrand a endliwa Midrand ndhawu leyi ni koti ku va ni yi kuma very very ni vumenemene hi tirhaka byo Master T yeah so ndhawu ya kona yele phela ni le ka wedding ya Gagasha ni le ka mhani luwa ni koti ku va ni tikuma ti-location exactly ni vuya ni nga swi vekeli ku vhele hi le makaya ya vona hi va hi swi kumini hina vo Master T sa va ceta la ndhawu ya ko very Louisville as you can see ko la va cetela kona la so a va kha va cetela ka xilo lexi nga la lexi nga la mi ta mi kha mi swi hi kha hi nghena very very lexi nga la kwalano ma vona mhaka leyi okay
So laha a ku ri loko va nghena of course a ku ri la nsimu tona Ferrari yo a yi ri ku rileni Ferrari a yi ku rila yi ri khaleni Ferrari la yini ya Ferrari leyo ntuntuntuntuntu ya swa ku hi yona Stop! Yo, 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 yo. The one I can of course, I got a Mustang. I go on gain over very. I think I take a link. So most of these videos, of course, we take a past donation. I hear MC Kwali. Yo, Mustang. Yo. Bullet. I am normal. Ikulungu. As you can see, Kwalan. Okay. Then of course ita na Hagiazo, as you can see I boiler I mbale suit ya white and the shakala muna mbala ya white ka wedding so I boil ya white and it's proper as you can see I won't wash it straight ko nga ndushi show one so of course tani swi tiveka kwani vacati va nghena so of course ivi yi nghena yona as ST Hagiazo as you can see kwalano a yi kha yi nghena kwalano leswi swi vulisaka na security a yi ri tight laha a ku nga bayiziwi as you can see then from there ku ve ku nghena ngamo as you can see hayi kona ku ri proper na yona ndhawu yo kuma yi vona ku a yi ri proper ya a swi fiki na Hagiazo laha so ndhawu va cata ka heleni ka mukombe yo ndhawu hi laha ku cateriwa ko ka xilo lexiyani mukomba xona as you can see ma swo ku yiwa ka xo xilo lexiya hi laha a ku cateriwa kona as you can see ma swi vona se she was working va kha va ya ka xilo lexi xi nga le a ni mi byele xo ka mepe ku hi lexi a va catela ka xona ni nga tlhela ni mi komba again of course hina laha of course hi tlhela hi vuya kambe ka map as you can see kwalano so a va cetela ka xilo lexiya ma swi loko se hi tlhela hi vuya laha hi tlhela hi kota ku swi verify kahle ku hi kona as you can see laha ku white la xikarhi laha hi laha ku tshametele vanhu and then vanhu laha vacata va famba hi xilo lexi va va ka lexi nga laha ndzeni ka mati laha as you can see ma swi ku ri laha ku catiwa kona then ku na xindlela lexi a va ta hi xo hala from the right a va ta hi xo va ku va rhela va ta nghena ka xo as you can see so hi laha of course a ku cateliwa kona so a katekisa of course Hagiazo laha hi vona of course hi vona pastor wa yena as you can see kwalaha then from there of course ku endliwe I do mhaka hala leyo hosta ngopfu nkarhi hi swona of course ni mufundhisi wa vutisa ku do you take this man as your husband and stuff like that so hinkwavo kombiseni ku yes a ku deniwangi nchumu that's why of course wedding yi continue ya mahlweni so the most important part i kiss ka wedding very kiss yo yi nga iconic ta vheta hi tlula hi ya ka yona ma yi kuma na mhaka leyiwa ku hi nga westi ngopfu nkarhi ask you Paul and Elsa that you may now kiss your bride Paul. I guess not. As I've seen, the wedding was good. From there, of course, we move from this section, but I couldn't get a whole way. So I was from that section, we was at a hall, of course. Congratulations of course to Hagiazo laah and his wife of course ka wedding ya vona
swi kahle I mean swi kahle there's nothing wrong with it ku cata swa kahle and loko motivate-iweni ka ha ku cata ka gazi se ku nghene Hagiazo laha swi kahle swinene gaza yi ta hluvuka yeah, then from there ku nghena holweni so holo setup ya kona hi yale as you can see a ku ri proper na le ndzeni a wu nga ndli swilo swo huwa guys ma vheta mi swi vona n'wina ku spend mali yo tala swinene a ku nga ri ku ndliweni ka swilo swo huwa ni a ku ri on swinene ma vona mhaka leyiwa so swi kahle swinene swilo swi fambe kahle ma swi ri proper na swakudya swa kona a ni ravile ku hi enda section leyi vona a ku dyiwa swa manyanga mani ku ri ku enjoy-weni vana va twa kahle hayi swo huwa ni as you can see swi proper swin'wana ni tshama ni swi vona yena a ni hetelele vuswa loko mina ni ta ni kha ni vutisa loko a mi na xivuswa ni nyana xota xivuswa swi ri proper so of course a ku ri loko kha ku ngheniwa holweni as explained ku a va suka hala handle va nghena ndzeni so laha va nghena ndzeni as you can see kwalano swi ri kahle swilo va tsakile ende yi cine ku dlaya Hagiazo ni mi yise ka section yin'wana yi fayeke ku fayeka ma as you can see a yi tsakile swinene and na laha hansi ku tsaliwe ENP Elsa and something and Verman and Paul hopefully ni hlaye rona vito leri ya hi swo Elsa and Paul laha hansi a ku ri swa proper na le makumpuma swona swi ndzi na ku vo swi kuma laha swilo leswi so kasi vo ndleriwa straight a swi ri proper swi ri kahle with nga ri proper yi tsakile Hagiazo yale as you can see as Hagiazo mali wa matlotlo manjeni who's this on ta yana research fast guys who's this mali wa matlotlo komba ku cheka swin'wana after searching of course vito ra that event venue of course ni vile kota ku n'wi kumvera i Libo Molax as you can see kwala munhu luwa wamatlotlo swa ku na RMC hala ndzeni a ni a handla yi khome hi pastor donation hi ri Molax as you can see kwala hayi suke kusuka a va tsakerile mana very happiness is happiness a va tsakile Hagiazo and the wife there as you have seen okay so even DJ Zinhle was there as you can see yi tsarile kwalano pastor donation ku a ri kona as you can see ni ku mina as you can see no DJ Zinhle a va ri kona ni ku mina u nga ti-celeb musa so ku va na DJ Zinhle ni ku okay of course na yena se was there loko se ku cinciwa attire ku tlhe ku cinciwa attire as you can see kwalano so a va ve yin'wana attire so when she was there ku va a kha va amukela and stuff like that ma yona mhaka leyiwa it does make sense lo misa loyi a khome na mic ya swa ku andzeni a ku ri yena va ri Libo Molax yena a ri MC mhala ndzeni vona ndhawu laha yi ri njhani a yi ri proper guys a yi ri proper vonani just look at the area a yi ta yi durha ku dlaya venue leyi a yi ta yi durha na package leyi va yi kumela ndzeni a xibini Hagiazo a ku ri proper a xi hundza swa ku ri proper swi ri kahle swinene ciniwi mara hi Hagiazo wa mi cina ku tlula nsati na a ka ku ri proper wa mi cina ku tlula nsati na swi rhongo ngopfu mhaka leyiwa munhu u kota ku cina so yona Hagiazo a yi kha yi va mutlangi fair Hagiazo la mutlangi fair mara a swi sasekile as you can see I'm just joking very ni vona na ti-light la ndzeni a ku ri proper so swivongo va mani Master Twiku na nga se vula yes ni nga se vula because I was not even aware ku Hagiazo la ya ka mabasa as you can see so hi sweswo va ka mabaso swilo swi helela loko ku va ku ti vulavulerini vhele swilo na swi marito ya ku cancer leswi kha ku ndliwa swona so the wedding was proper hi nga vula tani congratulations to Hagiazo la loko ri amukeza subscribe anda kombela mi tika subscribe